Han Solo. I'm captain of the Millennium Falcon. Chewie here tells me you're looking for passage to the Alderaan system. Yes, indeed. If it's a fast ship. Fast ship. You've never heard of the Millennium Falcon? Should I have? It's a ship that made the Kessel run in less than 12 parsecs. Han Solo nema pojma što je parsek. Da prati znanstvenutak, kojeg bi svaki kapetan svemirskog broda zbilja trebao pratiti, znao bi da parsek nije mjerna jedinica vremena, nego udaljenosti. Parsek je spoj riječi paralaksa i sekunda. Možemo ga prikazati kao pravokutni trokut u kojem jednu katetu čini udaljenost između Zemlje i Sunca, dok hipotenuza s drugom katetom čini kut od jedne lučne sekunde. Pritom je duljina te druge, dulje katete, 1 parsek. Dok svima nam poznati metri imaju smisla kod relativno malih zemaljskih udaljenosti, pri izražavanju svemirskih udaljenosti koristimo se primjerenijim jedinicama. U slučaju planetarnih udaljenosti to su astronomske jedinice, dok kod međuzvijezdanih udaljenosti profesionalni astronomi preferiraju parseke, kiloparseke i megaparseke. U popularno-znanstvenoj literaturi preferirana je svjetlosna godina, jedinica koja se temelji na udaljenosti koju svjetlost prijeđe u vakuumu za 1 godinu. I to je ovoliko metara. Sad vidite zašto nam trebaju primjerenije jedinice. Rezimirajmo. Parsek je jedinica udaljenosti u astronomiji. Bez znanja o astronomiji nemate što raditi za kormilom svemirskog broda. I sad se postavlja pitanje, ako je već tolika neznalica, kako je Han Solo uspio pridonijeti rušenju zlog galaktičkog carstva? Pa preko 40 godina nakon prvih zvjezdanih ratova, dobili smo odgovor u filmu o mladim danima Hana Soloa. It's an easy equation. You simply don't have enough time to get to Savareen before the canisters explode. Just have to find a faster route. There isn't one. You can't make the Kessel run in less than 20 parsecs. Watch me. How? Take a shortcut. Through there. Into the maelstrom. Spectacular way of killing us all. I'll give you that. Only one way to find out. Kesselova ruta nije pravocrtna, već vrludava, kako bi se zaobišle razne opasnosti. Han Solo ju skraćuje riskantnim prečacem i tako rutu koja bi inače bila puno dulja prelazi u svega 12 parseka. Han Solo definitivno zna što je parsek. Ako scenaristima i obožavateljima date dovoljno vremena da smisle dobro objašnjenje.